I tīmata te whakataetae Manu Kōrero o Tāmaki Makaurau ki ngā tapuai i te rānei i tau te tia hotanga o te whaitua o Uenuku ki runga i etahi o ngā pū kōrero no te tonga me te rāwhiti o Tāmaki. Ko te pūtake ko ngā rangatahi e whai o reo ana ki te whakatairanga i te ahurea i te tau whirowhirotanga o tira i te ahuahutanga ki a pōpō. I kōrero a Mārena Mane ki ngā rangatahi no te pūtahi o Manurewa me Te Kura o Tipene. Hei tā tēnei māma me tāna tamāhine no te kura tuarua o ngā tamāhine o maunga whau, ko te reo o te rangatahi me rangona whānuitia. He ātāmira tēnei mō te reo o te tai tamariki. Pērā taku tamāhine e pātai ana ki ngā mātua ki roto i tōna kouwhau e whakarongo ana koutou, e hihi ana koutou ki te whakarongo ki taku reanga. Nō reira koia nei tētahi wāhi kia rongo, kia mātou i ngā take o tēnei ao me te tirohanga o te tai tamariki. I te pūtahi Māori o Manurewa i kōkiri a Raukura Makoare i te kaupapa, mana motu haketia, te tai ao, hei kaupapa kōrero māna. I whakamahi ahau i te kawa o te urewera me te ture o te urewera i whakamanahia i te taurama no te kaumawha, hei whakau, hei whakarāpopoto, hei whakapapa i aku kōrero. Ko te mana tukuihu, ko te kawa o te urewera, ka whakapapahia mai e te kawa, i nā whakamukerea a te karau. Ana i te wāhanga o te reo Pākehā i aro atu a te ākau Scott ki tētahi kaupapa e tino mōhiotia ana e te toko maha o te Māori, arā ko te noho hei Māori i roto i te ao Pākehā. It's talking about navigating between both systems, between the Māori system and the Pākehā system, in order for me to succeed. So I ask myself, do I lean towards what I know and honour my whakapapa and tikanga, or do I fall in and behind and follow the teachings of another system in order for me to succeed? And it talks about how, yes, we have to navigate through both, but we have the strength to do that as Māori. Mo te kura o Tipene, ko tō rātau tautuarua tēnei ki Ngā Manu Kōrero, anā kua hoki mai rātau ki te tū anō. Keu nei, ka simata ki te taiao, nā te mea, ki te kore tō taiao, keu nei, kaore hara tō whakapapa, kare kau tō mana ki te whenua, ki te taiao. Koe au te whakapapa te mana mutake, ka simata ki te taiao. Te pātai ke ia, te ao ai rane, te mana, e motu haketia te taiao i nae. Kei te pāremata. I kōkiri a Candace Watts i tētahi kaupapa e hāngai pūana ki te kura o Tipene. My kaupapa are old school roots, new school energy. It pretty much just talks about not dwelling too much on the past nor forgetting it. Because in this new day and age, we need to step into both worlds. We need to step in te ao Māori and te ao Pākehā. As if old means outdated, irrelevant, finished. As if new means better, smarter, or more advanced. But for me, those ideas do not compete. They complete each other. Whai anō i ngā tapuai me te tauira o kuini, ngā waihono i te pō. E taku mihi ki aia, rangatahi ake nei me ki, ko ia tērā e whakātu ana ki te ao, me rātou te hunga rangatahi Māori, he rangatira, he reo tō rātou. E whakatupu tonu ana a Ngā Manu Kōrero i tētahi whakatupuranga hou o ngā kaiarahi Māori. He wāhi e kawe ana i ia reo i te tuakiri, te mana me te anamata. Mārena Mane, te Karere.